Yebaba we, mambo ni magumu katika vita. AFC M23 inapambisha moto hapa kwa vita kabisa. Ibintu bimeze nabi cyane. Ku mirongo y'imbere ku rugamba, igisoda cy'u Burundi cyongeye guhura n'akataraboneka muri operasiyo yiswe Urubobi nkuko imaze kurangira yahawe iri zina. Ni ibintu bikomeye cyane ngiye kugusobanurira nawe wiyumvire ibitero karabutaka abarundi n'ingabo za leta ya Kongo bagabye ku mutwe wa M23 bikaza kurangira ibarashe mu mitwe gusa mu mvura nyinshi cyane muri operasiyo karabutaka yiswe Urubobi yabereye muri iyi misozi miremire, aho igisirikare cya M23 cyari cyateguye kuba cyajya muri iyi misozi maze abarundi n'izi ngabo za leta ya Kongo bashaka kubasangayo mu bunyerere bwinshi cyane ndetse mu mvura nyinshi cyane yabagwaga ku bitugu. Ariko kandi M23 yo ikaba yari yamaze kuba igera muri iyi misozi kare ndetse kugira ngo ihabategere umutego mu kuza imvura bari ku mitwe ndetse no ku bitugu. M23 yabafitikanyije n'ubunyerere kurira imisozi yuziyeho Urubobi, ubunyerere karahabutaka kurira basubira inyuma. Amasasu ya M23 yatangiye kubavugira ku mitwe niko kwirukanka amasigamana, ariko byasaga n'ibitagishobotse kuko iyi misozi ni imisozi ihanamye cyane. Icyo nkubwira ndakubwira neza ko ubu ngubu tuvugana operasiyo Urubobi nimwe muri operasiyo zikomeye cyane zahitanye benshi cyane mu bakomeje kugenda bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo aha ariho zari zishiriye. Abarundi bapfuye ni benshi. Ngo byagenze gute? No operasiyo karabutaka M23 yapanze nyuma yuko yari yateguriwe igisa n'imperuka. Abasirikare ba M23 nyuma yo kwitaza indege na drone byari byahagurukiye Kisangani ndetse no ku butaka bw'u Burundi bije gutanga icyo twakita nk'imperuka kuri uyu mutwe, bisa nkaho M23 yabakwepeye muri imisozi ndetse yari ifite amaroketi ashobora guhanura indege, biza gutuma izi ndege zidakora akazi kari kazizanye 100%. Nubwo bivugwa neza ko zarashe ndetse amasasu menshi cyane niyo yahaye confidence izi ngabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo kugira ngo zize kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba zitangire gusheringa. Ariko kandi zigiriye inama ari nayo yazikozeho yo kurira iyi misozi kugira ngo nazo ziyikontorere, ndetse zakekaga ko nta defense zikomeye cyane za M23 zihari nyuma yuko hari hanyuze izi ndege ndetse n'amadrone bisa naho biri gukukumba bikubura. Aba rero gutangira kurira iyi misozi kugira ngo aka kavura ndetse kari na kenshi cyane kaze guhita bamaze kuba bahafata maze batangire kuhakontorora babona uburyo bwiza bwo kurasa bitabagoye. Ibi nibyo byabaguye nabi cyane igisirikare cya M23 mu kubareka bagatangira gutondagira iyi misozi, ndetse bamwe bari bafite n'inkoni zo kwicumba basaga naho ntacyo bari kwikanga cyane, gusa intwaro bazifite cyane. M23 kimara kubona abanyuma bageze mu cya kabiri cy'umusozi, iyi yatangiye gusheringa ku buryo bukomeye cyane. Ubunyerere bwari bwinshi cyane, kuzamuka ngo bahangane na M23 iri kubarasa isa n'ibari hejuru byo byasaga naho bidashoboka mu bijyanye n'urugamba, bisa naho binagoye. Aba rero batangiye kugerageza kurasa kugira ngo basubire inyuma bitonze, ariko byabagoye. Ubu bunyerere ndetse Urubobi rwinshi cyane rwo kuri uyu musozi ni naho havuye iri zina ry'iyi operasiyo karahabutaka. Mu kurwana inkundura, imvura nyinshi cyane iba ari ku bitugu, abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje gufata umwanzuro benshi cyane bavuga neza ko nta yindi shuwa yari ihari, umwanzuro wo kusubira inyuma ndetse uraswa akaba yaraswa mu bitugu kuko guhangana byasaga naho bigoye. M23 su kubarasa irabacucuma. Ubu tuvugana telefone ziri gucicikana yaba hakurya i Burundi. Abakamanda bari ku mirongo y'imbere ku rugamba bari gutanga amakuru, telefone ntiba ku gutwi, ari nako abatanga amakuru ikinshasa bavuga neza ko ibintu byabaye bibi cyane. Iyi misozi ndetse n'imwe mu misozi yabereyeho imirwano ikomeye cyane yatumye benshi cyane bavuga neza ko igisirikare cya M23 gishobora kuba gifite uburyo bw'imirwanire bishya. Ahangaha ku bidegu neza ndakubwira neza ko ibyahabereye ndetse na Karingi bitazibagirana mu mirwano yabereye ku butaka bwa Kongo. Iyi operasiyo yaje gukomeza kuko
M23 ntabwo yabaretse ngo abo bari gusigara bagende utyo gusa, yabakurikije amasasu ariko kandi yirinda kumanuka kugira ngo itaza kugwa muri ambushi za bamwe muri bo. Gusa yatangiye kubarasira kure kuko M23 nubwo yakoreshaga imbunda zitaremereye cyane, ariko kurasa abasa n'abayiri hasi byayoroheye cyane kugeza ubwo yatangiye no kubarasa bageze mu bibaya kugira ngo ibereke neza ko nta n'impuhwe yari bafitiye mu by'ukuri. Abasirikare batakarije ubuzima muri iyi mirwano ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi na Wazalendo ntabwo baramenyekana umubare kuko ni benshi cyane, barashwe ndetse mu bunyerere bwinshi cyane, amazi yivanga n'amaraso. Ibintu bivuga ko aba basirikare ari bamwe mu bapfuye urupfu rubi, ntibashoboraga kumanika amaboko ngo bibakundire kuko kari akavuyo k'imirwanire n'ubunyerere. Utaguye yabaga ari gukururinda, uhagaze nawe yabaga acanweho umuriro. Ibintu byagoranaga kugira ngo babe banakitanga mu maboko ya M23 cyangwa se berekane ko batsinzwe maze bamanika amaboko. Ibi rero nta cyari gisigaye uretse guhatwa amasasu n'umuriro. Ibintu byagaragaje neza ko uru rugamba ari urugamba rutari rworoshye cyane muri operasiyo Karabutaka. Operasiyo yiswe Urubobi nimwe muri operasiyo Karabutaka nk'uko bitangazwa zabaye, ariko M23 yasaga naho yari yabiteguye, ariko imvura nyinshi cyane yaguye muri ibi bice ikaba yabafashije mu kunoza uyu mugambi ndetse no kunoza operasiyo zari zapanzwe nk'uko bigaragara. Ubu tuvugana M23 muri ibi bice isa naho itafite akazi gakomeye cyane kuko yamaze gutanga umwitangirizwa. Ingabo nyinshi cyane zahaguye, bisa nkaho nta wongera gutekereza kuhagaba ibitero. Karingi ndetse no ku Bidegu ahangaha niho hongeye kubera imirwano Karabutaka. Katanyama FARDC yongeye kugerageza kuba yarwana inkundura ngo itsimbure M23, gusa birabigora. Inkuru itugiraho neza iremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo nyuma yo gutakaza indege y'intambara ikomeye cyane yari ihagurukiriye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ubu ngubu kongera kohereza indege ku mirongo y'imbere bisa naho biri kugorana, kuko amakuru aremeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo bije cyakoresheje muri uyu mujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero zaho ubu yamaze kwikuba gatatu yari yapanzwe kandi urugamba rugikomeje. Abasirikare bo bahaguye ni benshi cyane nk'uko amakuru abigaragaza, ariko kandi benshi bakomeje gusobanura neza ko kugeza ubu ngubu ntawatinya kuvuga neza ko M23 iri gutsinda urugamba ndetse iri imbere cyane iyoboye, kuko ikomeje kugenda ikora ibitendo Karabutaka, ibitendo bidasanzwe mu birindiro bikomeye cyane by'izi ngabo za leta ya Kongo. Imisozi miremire M23 yamaze gutanga igisa naho ari umutekano ku madubu ndetse n'izi ngabo za twirwanaho nyine nizo zitwa madubu, bitewe nuko M23 yari yamaze kugenda itanga support ikomeye cyane na ramporo kuri izi ngabo zirinze abanyamurenge ahangaha za Minembwe. Minembwe nta gace kari guhigwa ku buryo bukomeye cyane, kuko benshi bagaragaza neza ko aka gace ka Minembwe bisa nkaho abazareno ndetse n'ingabo za Kongo bahafitiye inzika yo kuharimbura ndetse bakaba bahamara nk'uko bigaragara. M23 mu kwambura ingabo za leta ya Kongo FARDC intwaro ndetse no gukomeza kugenda ikora ibitendo Karabutaka nibyo byaje gutuma isaguriraho aya madubu kugira ngo akomeze yirwaneho maze binorohereze M23 akazi ko gukomeza kuba haramporo. Inkuru ivuga neza ko abasengeye imurenge ibyabo bitangiye gusubizwa, kuko bisa nkaho M23 yamaze kuhatekanisha uretse ibitero bike nabyo bishobora gukoresha indege. Abawazarendo ndetse n'ingabo za Kongo kongera kurasa muri ibice bidashobora kubakundira ndetse ahubwo bagiye kure cyane bishobora kubagora no kugaruka muri ibi bice, uretse ibitero by'indege ndetse zisa naho zo ziba zigamije kurimbura buri kimwe. Ibindi bitero bikomeye cyane bisa nkaho rwose byanahagaze. Aha benshi banavuga neza ko abanyamurenge bari barahungiye mu bice bitandukanye bya Kamanyura ndetse no mu nkengero zaho bashobora kwigarukira mu rugo mu Minembwe, kuko ubu tuvugana kugira ngo intambara yongere gusubira muri ibice bya Minembwe bishobora gufata igihe kinini cyane, kuko amadubu yamaze no kubona intwaro ndetse yamaze no gushinga amadefense akomeye cyane. Mu gihe M23 gikontorora ikitwa Puezero, ubu tuvugana hagaragara neza ko aha harinzwe cyane ndetse nta n'uwakongera kuhavogera. Ariko kandi benshi bakavuga neza ko abanyamurenge batahita bataha mu gihe M23
bitarafata umujyi wa Uvira 100% kuko bisa nkaho hashobora kuba ibitero bitunguranye bikongera kubagora mu gihe baba bari muri ibi bice, bakongera gusabwa guhunga. Nyamara harimo abamama bakuru nk'uko byagiye bigaragara ko ari nabo bagiye biganza mu mibare y'abagiye bahungira muri ibi bice bya Kamanyura ndetse n'ahandi. Byamaze kwemezwa neza ko barikanizasiyo cyangwa se uburyo bwo gucamo igihugu cyabuze amahoro bushobora gukurikizwa kuri ubutaka bwa Kongo. Uvira ndetse n'ibindi bice bitandukanye birimo Bukavu, Goma, Sake ndetse n'ibindi bice bitandukanye, aha hose M23 yagiye yigarurira ikaba yabasha kuhashakira ubwigenge ndetse ikaza kuba iba imwe mu mpamvu zikomeye cyane Kongo yacikamo ibice bibiri. Barikanizasiyo ikaba irabaye ndetse benshi bavuga neza ko yateguwe n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Tshisekedi agakomeza kuzutaguzwa ndetse ajurajuzwa azenguruka ibihugu mu gihe batamubwizaga ukuri. Ibi kandi benshi bavuga neza ko byari bikwiye kuko ubwoko bw'abanyamurenge yaba ubuherereye mu buhunzi ndetse n'ubuherereye mu bihugu bitandukanye by'imahanga bushobora gutaha bukagaruka muri Kivu nk'uko iyi repubulika yakitwa iya Kivu aho kwitwa Kongo y'Epfo cyangwa se ya ruguru nk'uko bigenda bitangazwa. Ariko kandi benshi bakomeje kuvuga neza ko barikanizasiyo igihe yaba idashobotse, M23 yagakwiye gushaka uburyo iki gice cyakegurwa ku butaka bwa Kongo, ndetse M23 ikaba yasaba amahanga ndetse ikaza kuba yasaba u Rwanda ibi bice bikomekwa ku Rwanda. Benshi bati ibi ntibishoboka, abandi bati aha n'ubundi hahoze ari mu Rwanda. Ngira ngo murabizi ibice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ibyiganjemo abaturage bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko ibihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose byahoze ari ku butaka bw'u Rwanda, nuko inkundura y'abakoloni niyo yaje gutuma u Rwanda ruza gukatwa ubu butaka bitewe nuko abakoloni aribo batanze imipaka, birangira u Rwanda rutakaje ubutaka ndetse bunini cyane. Ubu butaka ndetse bigaragara neza ko n'abahatuye bavuga ndetse banakoresha ikinyarwanda ndetse n'imico ari nk'iy'abanyarwanda. Benshi baravuga neza ko ahangaho ubundi hakabaye hagarurwa ku Rwanda kugira ngo n'abahatuye bareke gukomeza kugenda bishishwa n'iyi leta ya Tshisekedi ibashinja kutaba abakongomani. Benshi ntabwo babivugaho rumwe, bamwe bati M23 niyigenge, barikanizasiyo niyemezwe kuko n'ubundi ni ibintu bisanzwe bibaho maze igire Kivu Republique nuko amahoro ahinde. Abandi bati ubu butaka nibusubizwe ku Rwanda ndetse n'ubundi hahoze ari mu Rwanda ni ibintu bizwi, nuko umwaduko w'abakoloni waje ukagabura imipaka nabi utagendeye ku byahoze biriho mbere. Benshi barakomeza guterana amagambo ndetse banungurana ibitekerezo. Wowe uribaza ngo hashobora gukorwa iki mu gihe ikimwe muri ibi cyaba cyemewe nk'uko amakuru agenda abivuga. Gusa nubwo bimeze bityo kandi biturika byo biracyavuga ndetse biracyaturagurika mu mujyi wa Uvira ndetse no mu bindi bice nka za Kisangani ndetse na za Rucuru. Ariko kandi benshi bakavuga neza ko ibi byose hashobora kuba nta na kimwe kizashobokamo, ahubwo hazashoboka igisa nuko Tshisekedi azakomeza guhuruza amahanga bikarangira M23 ibaye muri ibi bice, ariko kandi kwibamo itabibamo nk'igihugu runaka, ahubwo ibamo nk'inyeshyamba zabohoje ahantu ndetse igihe kikaba cyagera ikaza kwirukanwa kuri ubu butaka. Ibyo benshi bavuga neza ko bishobora kuzagurana ndetse bikaba byateza intambara karahabutaka karundura, intambara ishobora kuzatuma akarere k'ibiyaga bigari kose gatigita mu gihe M23 yabishizweho igitutu n'amahanga, by'umwihariko arimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ive kuri ubu butaka nk'uko inkuru zigenda zibivuga. Ibintu bikomeje kugenda bigaragaza ko igihugu cya Kongo gikomeje kugenda cyumvikanamo ibitari byiza biri gutuma Tshisekedi ataryama ngo asinzire. Niba hatangiye kuza traces zo kuba yagaburwa ndetse ngo yamburwe ubumwe mu butaka, nyamara ubu butaka buherereyemo amabuye y'agaciro akomeye cyane nk'umwihariko mu gice cya Rubaya ahacukurwa akayabo k'amabuye yoherezwa mu bihugu bitandukanye ndetse n'ibindi birombe bitandukanye biri muri Kivu. Aha rero Tshisekedi niho hatuma akomeza gukora ingendo z'urudaca, ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agatakambira Trump, akikoza mu Bubiligi agatakamba avuga neza ko azabaha buri kimwe cyose maze ngo bamuhe intwaro ndetse zikomeza kugenda zimufasha. Nubwo aba bacancuro ndetse n'abandi bari kuza kumuha umusada bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya kuri ubutaka bwa Kongo, ntabwo bimubuza gukomeza guhatiriza ndetse avuga neza ko iki gihugu gishobora kuzamwamburwa mu gihe amahanga yaba akomeje kurebera M23 ikomeza kumugabaho ibitero rutura nk'uko akomeza kugenda abyivugira. Benshi cyane bakomeje kwibaza kuri izi nkuru, bamwe bati igice M23 ikontorora nihabwe ubwigenge maze igire Repubulika ya Kivu nk'uko byagiye bitangazwa igihe
igire ubwigenge, ihabwa idarapo ndetse dore ko yatangiye no kubinugwanugwamo, ndetse ize guhabwa indirimbo y'igihugu ndetse igire n'ibirango bishya. Abandi bati reka izi nyeshyamba zajya zihora zigabwaho ibitero bitandukanye na leta ya Tshisekedi biva i Kinshasa, ahubwo ibi bice byari bikwiye komekwa ku Rwanda maze amahoro agahinda, dore ko no muri ibi bice abahatuye bavuga ikinyarwanda, ibintu benshi cyane batari kumva bishobora guhita bifatwa nkaho u Rwanda ari rwatumye M23 kandi mu by'ukuri atari ko bimeze. Ibi rero birakomeza guteza intugunda ndetse n'ibiganiro by'amahoro bigakomeza kugenda bidindira ku bw'izi mpamvu, bigatuma benshi cyane mu bakurikiranira hafi iby'imirwano basobanura neza ko itazigera irangira na rimwe mu gihe hatabayemo kimwe muri ibyo bari guporopoza. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabije gufata amabuye Tshisekedi yayemereye, benshi batekereza neza ko ibibazo bishobora guhita bikemuka, nyamara nta kizaba gikemutse kuko M23 ibice irimo izakomeza ibikontorore, mu gihe Tshisekedi wabazi neza ko ibice bitandukanye birimo amabuye y'agaciro abanyamerika bazaza gucukura bazamuha igisirikare ndetse bakamuha n'abasirikare n'intwaro nk'uko bitangazwa, nyamara bisa naho ari ukumukina. Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akomeje kureshya Tshisekedi, dore ko nawe yamugaragarije neza ko afite inyota y'uko bamuha abasirikare maze agasa n'ugurishije iki gihugu mu butaka ndetse amabuye y'agaciro. Za Rubaya ni hamwe muho Tshisekedi yemeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi mu by'ukuri atakontorora, hakontororwa n'umutwe wa M23. Ibintu benshi cyane bavuze neza ko ari amakosa akomeye cyane gutanga ibyo udafite ndetse gutanga ubutaka udafite, bikagaragara ngaho Tshisekedi ashobora kuba ari gushaka icyatuma M23 igongana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo babe bagirana amakimbirane yeruye maze batangire guhangana, kuko yizeye neza ko M23 idashobora gutsinda iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibintu bikomeje kugenda bisobanurwa cyane mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi, by'umwihariko mu bijyanye na diplomatike. Ibi bikomeje kugenda bishobera benshi cyane, ariko kandi nanone ntabwo twagoma muri ibi ngibi gusa, reka twigire no kubiri kuvugwa mu mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru arasobanura neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubu gishobora kuba ari kimwe mu bisirikare byagaragaje intege nkeya ndetse kikagaragaza uburyo bw'indisipurine n'ibyaha by'intambara bitandukanye, ariko hakaba hatarigeze hafatwa ibihano ibyo ari byo byose nk'uko byagiye bitangazwa. Benshi bakavuga neza ko amahanga akomeze kwanga kuvuga Kongo nabi kugira ngo akomeze kwisahurira iyi mitungo, byabaye siniteranya nk'uko bigaragazwa mu gihe ikibaye cyose cyegekwa ku mutwe wa M23 uba wagerageje no kugarura amahoro mu bice abaturage barimo. Zeredi Tabara yamaze kugira ibyinshi cyane mu bikoresho karahabutaka ndetse isa naho yiteguye gutera Leta y'u Burundi. Ibi byose byamaze kugenda bititiza Kinshasa ndetse na hariya za Bujumbura, bitewe nuko Kinshasa ishobora kuza gutakaza inkunga yahabwaga n'igisoda cy'u Burundi mu gihe nacyo cyaba kinjiye mu ntambara kuri ubu butaka. Ibi byose turabigarukaho, ndabifite muri izi nkuru cyane. Reka nanone twinjire mu nkuru zikomeye cyane, ni inkuru zitubwira neza ko igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC cyongeye kwirukanwa kirameneshwa cyane mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Igice cyari gisigaye nacyo cyamaze kwigarurirwa n'abasirikare batwirwanaho ndetse na M23. Ibi byose ni byakomeje kugenda bigaragaza neza ko igisirikare cya Leta ya Kongo kitagifite aho kumenera ndetse no guhungira. Reka twinjire muri izi nkuru nkubwira ibikomeye cyane bikomeje kugenda abivugwa. Inkuru igezweho ni inkuru nyamukuru ikomeje kwandikwa n'ibitangazamakuru rutura, aho igisirikare cya Leta ya Kongo cyongeye kugerageza gukora ibyo twakita nkaho ari ibikorwa by'ubugwari nyuma yo gutsindwa, ibikorwa bigamije guhima abaturage ndetse no kuza kubakuriraho ikimeze nkaho ari itumanaho nk'uko amakuru bigaragaza. Iminara myinshi cyane, hari umunara wa Minembwe, umunara wa Mikenke ndetse n'umunara wa Poezero, ni bimwe mu bice bifite iminara minini cyane ndetse ikoreshwa n'abaturage mu bice bitandukanye. Ni iminara kandi ikoreshwa mu itumanaho ndetse ikaza kuba iminara iriho na za antene zitandukanye, yaba n'amaradiyo agiye atandukanye, akaba ariho afatira icyo twakita nkaho ariho iminara yayo iherereye. Ibi byose byari byamaze gukurwaho ndetse byamaze gupangwa ko iyi minara igomba kuza kuraswaho amarokete ndetse ikangizwa ku buryo bukomeye cyane, nta kindi kigambiriwe ari ukuza kuyiritura ndetse ikaza
ikaza kwangizwa ku buryo ishobora kuza kutongera gukora nk'uko byakozwe ubwo igisirikare cya leta ya Kongo cyendaga gutakaza umujyi wa Goma, cyahise gitangira kwangiza bimwe mu bikoresho bikomeye by'itumanaho ndetse n'ibindi byabarizwaga ku kibuga cy'indege cya Goma International Airport. Kugeza kuri ubu ngubu harimo na bimwe bitarongerwa gusanwa. Ibi rero nibyo bashatse gukorera hariya za Puezero nk'uko bari babipanze, ariko biza kurangiramo 23 mu bice kontorora ikomeje kubabera ibamba ndetse ikomeza kugenda ihagarika ibi bitero shuma byari byagiye bitegurwa n'izi ngabo. Amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gusa naho gikomwa mu nkokora ku buryo budasubirwaho n'imirwano ikomeje kugenda igaragara. Abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kuvuga neza ko harimo bamwe muri bo bakomeje kugenda batanga amakuru umunsi ku munsi, amakuru kandi atangwa akaza kugenda abagiraho ingaruka zikomeye cyane. Nk'ubu biravugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda cyakira bimwe mu bimenyetso bigaragaza neza ko harimo bamwe mu bayobozi bakuru b'iki gisirikare cyabo bagiye bagaragara bavugana na bamwe mu bajenerali ba 23 icyaje gutuma n'iyi migambi yose iburizwamo. Gusa amakuru avuga neza ko nubwo iyi migambi yaburijwemo nk'umunara wa Mikenke wo wangijwe, ariko kandi bitakweho itumanaho, ni igice gitoya gishobora gusanwa n'uwari we wese bitaje gusaba abakora mu mirongo y'itumanaho. Ibi byose byari byapanzwe kandi n'ingabo z'Abarundi zibiri inyuma. Ibyo benshi bavuga neza ko ingabo z'u Burundi nazo zikwiye kuzafatirwa ibihano n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi, kuko ni bamwe mu bagiye bagaragaza batiza umurindi izi ngabo za leta ya Kongo mu byo ziba zikomeza gukora. Benshi bavuga neza ko ari bimeze nko guhima ndetse bahima abaturage. Ibi bisa nkaho urugamba rwo guhangana umusirikare ku musirikare ruri kubagora nyuma y'uko 23 yamaze kwifatiramo yatangiye kumanuka hano mu mujyi wa Uvira. Ibimenyetso byatangiye kugaragaza neza ko benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bamaze kongera kwiheba nyuma yo kubona neza ko batagishoboye guhangana kuri uru rugamba. Inkuru ikomeje nanone kugenda iravugwa neza ko Red Tabara yamaze guhaguruka ndetse yamaze guhagurukana n'imizi n'imiganda. Ibi biraza kugaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane bivugwa neza ko umwe mu bagore bamaze kwiyemeza neza ko iyi leta y'u Burundi igomba guhindurwa uko byamera kose, bahereye ku mukuru w'igihugu. Uyu mwamaze kumwumva cyane, yitwa Pamela, umwe mu biyemeje gukorana na Red Tabara ndetse agashoramo ibishoboka byose. Umwe mu bahirwe bivugwa neza ko afite n'abandi bamushyigikiye kandi bakomeza kugenda bakorana. Ubu bivugwa neza ko yamaze gutangaza ibikomeye cyane kuri leta y'u Burundi ndetse Red Tabara ikaba yamaze kuryamira amajanja ishobora kwataka igihe icyo ari cyo cyose nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Ubu bwoba ni bwose Kinshasa, aho bavuga ko mu gihe Red Tabara yabiteye nabo bashobora kuza guhura n'ikibazo gikomeye cyane cy'uko Abarundi bashobora guhita bakura ingabo zabo mu bice bitandukanye ku butaka bwa Kongo. Ariko kandi Gitega na Bujumbura naho ntabwo borohewe igitutu ni cyose, kuko bavuga neza ko Red Tabara ishobora kuba ifite imbaraga zirenze izo batekereza kuri uyu munsi. Umujyi wamaze kugotwa, aba Barundi baraza gusohokera he ko hasigaye inzira imwe gusa nayo batizeye niba 23 itaza kuba yashyiramo imitego ndetse bakaza kugwa muri ambushi cyangwa se bakaza gutungurwa ku buryo bukomeye cyane. Inzira yonyine niyerekeza ku mupaka wa Kavimvira, igihugu cy'u Burundi gihana na Kongo uturutse hariya mu mujyi wa Uvira. Ibindi bice byose bisa naho byazengurutswe, nta ramforo, nta buvuzi bushobora guturuka hanze, nta biryo cyangwa intwaro bishobora kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Bisa nkaho izi ngabo zafungiwe muri kontineri neza, uretse muvoma zonyine zishobora gukorerwa muri uyu mujyi. Itumanaho ryo riracyari, ariko bivugwa neza ko mu masaha makeya hari habaye ikibazo cya communication muri izi ngabo z'u Burundi ziri mu mujyi wa Uvira, ku buryo bavugwa ko nabo bafite ubwoba ko n'itumanaho rishobora kuza kongera kuvaho maze bakaza gutatana ku buryo bukomeye cyane. Amateka se arisubiramo ibyabaye mu mujyi wa Goma, inkundura ikomeye cyane yo kwigarurira uyu mujyi icyagoye ku buryo bukomeye cyane ingabo za leta ya Kongo. Ikitwa communication, itumanaho, abakamandazi ntibashoboraga gutanga amabwiriza ku basirikare, icyatumye abasirikare basa naho batatanye, buri wese agatangira gukiza amagara ye bakirukanka amasigamana.
abarokotse batanze ubuhamya byumvikana neza ko ari nabyo bishobora kuba byatangiye kongera kugeragezwa gukoreshwa muri uyu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi basa naho bamaze kuzenguruka kugotwa M23 ntirarasa igisasu na kimwe cyangwa se isasu na rimwe muri uyu mujyi wa Uvira, uretse kuzenguruka n'ibikoresho. Agaragaye imbunda nini cyane ndetse n'ibitwaro byo nk'uko bwa BM24 Combat binini cyane byongeye gusa naho bireba imitutu yabyo yerekeza epfo mu mujyi wa Uvira. Ibi byose ni ikintu gisa naho ari igitutu cyashyizwe kuri izi ngabo z'abarundi ziherereye muri ibi bice. Abasirikare benshi cyane mu gisirikare cy'u Burundi bongeye gusa naho bari kugorwa cyane no kuba basa naho bashyizwe mu ruziga. Ibyababayeho bishobora kuba bigiye kongera kwisubiramo. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo abenshi bamaze gukizwa n'amaguru bakimara kubona ibingibi birukanse amasigamana. Ubu ni agahinda gakomeye cyane muri izi ngabo. Abasirikare ni benshi n'uruvunganzoka. M23 isa naho yateguye uyu mugambi mu rwego rw'uko intambara yari ikomeye cyane yo kwigarurira Puezero, igice kiri strategique ndetse na Mikenke. Aha hose yabikoze ndetse mu buryo butari bworoshye. Igisigayeho rero ni ukuza gufunga imihanda yose yaza kuba nkaho iza guha ubufasha izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi ziri muri uyu mujyi wa Uvira. Kandi ikigaragara nuko M23 ibi yamaze kugenda ibigeraho, kuko ubu tuvugana uretse ibikoresho abarundi bafite muri uyu mujyi ndetse nubwo bisa naho nabyo ari byinshi cyane, biragoye kugira ngo baze kongera kubona ramforo y'ingabo, ndetse basa naho bongeye gufungirwa amazi n'umuriro. Hakurya Bujumbura na Gitega barimo barareba uko bakora, nkuko bitangazwa ko hari amakamyo agera kuri 2 ndetse amakamyo atararimo ikintu na kimwe yazanywe kuri ubutaka aturutse hakurya ku butaka bw'u Burundi. Bivugwa neza ko ashobora kuza kwifashishwa mu kudepurasa aba basirikare b'u Burundi. Ni amakamyo y'igisirikare cy'u Burundi asanzwe akoreshwa muri deplacement y'ibikoresho n'abasirikare. Biragaragara neza ko bashobora kuba bari kwikanga ko isaha ku isaha bashobora kuza gupakira utwabo, ndetse cyangwa bakaza kuba bakiza amagara y'aba basirikare basa naho basumbirijwe. Igisirikare cya M23 nta byinshi kiri gutangaza, yaba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu itangazamakuru muri rusange. Biza nk'aba basore ndetse n'ababayobora bamaze kurya karungu. Ibi byose biri guterwa nuko M23 yaje kumenya amakuru ko igisirikare cya leta y'u Burundi ngo cyamaze iminsi kigamba ko gishobora kuza kugaba ibitero bikaza kunyura za Katogota ndetse izi nzira zerekeza mu mujyi wa Bukavu. Nubwo benshi bavuga ko bisa naho biguye, ariko M23 yongeye kugira amakenga. Bati mu gihe iki gisirikare cya leta ya Kongo cyagarura za Skoyi bishobora kuza kuduha akazi gakomeye cyane. Batireka tubafungira amazi n'umuriro muri uyu mujyi, maze abinjira n'abasohoka bize kujya bibagora cyane. Ubu tuvugana ubutasi bwa M23 buri mu kazi gakomeye cyane ko kuneka amakuru, igikorwa n'igitegurwa, ariko bisa naho imigambi myinshi cyane y'izi ngabo yamaze kugenda iburizwamo. Abasirikare ni benshi cyane hariya mu nkengero z'umujyi wa Uvira, kuko bisa nkaho amabariyeri yari yarashyizweho n'abawazarendo yose yamaze kuriturwa, ndetse abasirikare b'abarundi bagaragaye bafite intwaro basa naho nabo bambariye urugamba. Gusa M23 nakwibutaga ko itararasa isasu, ikompura cyangwa icyo ari cyo cyose muri uyu mujyi, ndetse uretse kuwugota. Aba basirikare kandi amakuru aragaragaza neza ko ari bamwe mu barwanya intambara ubwo uyu mujyi bawutakazaga. Benshi bakavuga neza ko iki cyizere bafite gisa naho ari hafi ya ntacyo, kuko babonye bagenzi babo bahasiga ubuzima mu nkundura ikomeye cyane. Igisigaye ni ukuza kumenya ikiza gukurikiraho. Ese Generali Nziramakenga Emmanuel cyangwa se Generali Sultani Makenga araza gukora iki nk'umugaba mukuru w'izi ngabo? Ese itegeko ritangwa ni irihe? Ibi byose turaza kugenda tubikurikirana. Umwuka mubi wongeye kuzamuka hagati y'ingabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Barimo barabazanya bati ninde ushyira amakuru hanze, ninde umena amabanga ko muri twe harimo abagambanyi bakomeye cyane. Kubera iki ibyo dupanze byose biri kuburizwamo ndetse nta na kimwe kiri gukunda? Bisa nkaho dufite bamwe dukorana ndetse
hafi mu bapanga urugamba banapanga ibikorwa uko bigomba gukurikirana, nyamara bakaza gutanga raporo mu mutwe wa 23. Iyi ni inshuro ya gatatu igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bateguye operasiyo karabutaka maze zikoresheje imbaraga z'umurengera n'ibikoresho karahabutaka bikaza kurangira byose biburijwemo bitwitswe, ndetse si n'ubwa mbere si ubwa kabiri, ni inshuro ya gatatu. Ubu hari hatahiwe Kisangani International Airport nyuma y'ububiko bunini cyane bw'intwaro zari ziri munsi y'ubutaka. Homa 23 yaje kumenya neza ko arizo ziri gutegurwa kuyigabishwaho igitero. Amarokete menshi cyane yarahari. Ibi byose mwarabibonye ko twirwaneho na 23 berekanye izi ndake zarimo ibikoresho barengeze hitaka, bivugwa neza ko byari byarateguwe ndetse ko bigomba kuza kurimbura ibi bice. Ubu tuvugana bisa nkaho ari agahinda rero kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Ibikoresho n'itumanaho byamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane. Abaharindaga bamwe bakwiye imishwaro, abacancuro bo bagaragaje ubwoba budasanzwe nk'uko bivugwa, bamaze kuba bava muri ibi bice. Ubu tuvugana indi nshuro ya gatatu irirenze igisirikare cya leta ya Kongo kimaze kwisanga mu ntambwe navuga ko ari 18. Imipangu yabo yose iburizwamo kongera kwiregurupa. Ni ikibazo gikomeye cyane, bisa nkaho 23 iri gukubita mu cyico ndetse iri kubabaza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo. Ibisirikare byombi, ndavuga igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na 23, bakomeje kwesurana mu bice bitandukanye, ariko Kisangani ho mu by'ukuri bisa naho ari agashya ndetse na surprise ikomeye cyane. Utuvugana 23 iri kugerageza kuba yanetraliza imbaraga igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bari bamaze kugenda begeranya kugira ngo babe bagaba ibitero bimwe twakita ibitero rukukumba, ibitero bikubura, ibitero bibi cyane. Nanone byongeye kuburizwamo hakurya Bujumbura na Gitega nk'abagombaga gutanga umusada mu gihe byaba byagoranye. Bisa nkaho ntacyo gukora bafite, ubwo babonye neza ko ibyo bapanga byose biba bifitwe na 23. Bamwe bati abasirikare bagiye bafatwa na 23 mu gisirikare cy'u Burundi aba bashobora gutanga amakuru, ariko bamwe bakibaza bati ese baratanga amakuru y'imirwanire n'urugamba nuko ruba rupanze nibyo, ariko se ikigiye gukorwa ninde uri kugitangaza kuri aka kanya mu gihe aba basirikare bivugwa neza ko aribo bamena amabanga bafitwe na 23? Ni iki kiri kuva ndetse kiri gutangazwa muri gurupe y'abasirikare ba leta ya Kongo ndetse n'u Burundi kigatuma 23 imenya aya makuru ku buryo bworoshye? Ibi byose biri kugenda byegekwa ku ngabo z'u Burundi, ingabo z'u Burundi nazo zikabyegeka ku ngabo za Kongo, hakabaho gusubiranamo ndetse no guterana amagambo gukomeye cyane bitana bamwana. Ibintu birakomeye cyane. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta y'u Burundi cyongeye kuba gisa naho kitagikoze imigambi cyari gifite, kuko bamwe mu basirikare ndetse namwe mu bikoresho byari byamaze kugezwa hariya Kisangani biturutse kuri Ndadaye International Airport hariya ku butaka bw'u Burundi, nabyo biri mu byamaze kwangizwa ndetse byangirika ku buryo buteye ubwoba cyane. Ku igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kugorwa n'urugamba, kuko abarundi bari bazanywe ari bashya. Amakuru yemeza neza ko bazanywe ku munsi w'ejo bamaze nabo kumera nk'aho bakubiswe n'inkuba neza nk'uko biri kugenda bigaragara. Aba barundi inkuru zivuga neza ko bagowe n'urugamba, ariko ibi bitari bisanzwe ko 23 ifata icyemezo cyo kuza kurekura ibimeze nk'aho ari ibirokete binini cyane, ibikatiusha byari byatezwe mu bice bitandukanye. Abirukanka bageragezaga guhunga, ariko bikaza kurangira baguye mu mitego ikomeye, ibiturika bigahita bibaturikana. 23 imeze nko gukubitisha inkuba neza izi ngabo z'u Burundi ziri muri ibi bice. Mu by'ukuri ni iki cyihishe inyuma y'iyi operasiyo? Amakuru aragaragaza neza ko operasiyo y'igisirikare cy'u Burundi yose yapfubye mu gihe 23 yabatanze gukora ibyo yari yapanze. Aba barundi bari bazanywe, amakuru aragaragaza ko bari biteguye ndetse bambariye urugamba, bagomba guhita berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko se kubera iki 23 yaje kubatanga? N'amakuru y'ubutasi yatanzwe 23 ifite uko iri kubona byoroshye amakuru y'ingabo z'u Burundi bitewe na bamwe mu basirikare barimo ndetse n'abakuru
bafashwe kuri uru rugamba mu minsi ishize. Mu cyumweru gishize twababwiye inkuru z'abasirikare b'u Burundi bafashwe ndetse bagacakirirwa kuri uru rugamba bagafatwa ari bazima. Aba bivugwa neza ko aribo bari kugenda bamena amwe mu mabanga, imikorere ndetse n'imirwanire y'iki gisirikare cya leta y'u Burundi, maze bikaza korohereza M23 kuba yamenya amakuru ndetse ikaza kugenda ikurura buri kimwe cyose kiri kuvugwa ndetse n'ikiri gupangwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero n'agahinda gakomeye cyane, telefone zirimo ziracicikana, ibyombo ntibiva ku gutwi, oda ziri gutangwa zigapfa ubusa. Aba bari kwibaza icyo gukora. Abakamandazi b'ingabo z'u Burundi baherereye hariya ku butaka bwa Kongo bose basa naho bumiwe neza nabo ubwoba bwabatashye, kuko barabizi ko mu bari guhigwa na M23 barimo. Abarundi benshi bati ese izi ngabo zacu zavuye muri uru rugamba ko bisa nkaho zitazarutsinda. M23 ko tutigeze tubona yambuka umupaka ngo ize gutera cyangwa se irase ku butaka bw'u Burundi atari uko itabishoboye, ko bifitiye ubushobozi. Ni iki gituma ingabo zacu zitikirira muri uru rugamba igihugu cyacu kitarimo? Aya ni amagambo abarundi bakomeje kwibaza, ariko bisa naho bari kwibaza ibidashoboka ndetse bitagomba guhagarara, kuko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi we yarasizoye, yakomeje guhigira gufasha uwo yita best friend we, ubwo ni perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto utegetse igihugu cya leta ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye, ndakubwira none inkuru zigezweho none hazemeza neza ko M23 yongeye kwihanangiriza irasiribanga koko ibisirikare byari byihuje. No kuvuga ko ari FDLR na Wazalendo hariya za Masisi yongeye gusiribanga aba bagize iyi mitwe y'iterabwoba. Ibikorwa by'urugomo by'ubwicanyi bakomeje gukorera abaturage bisa naho byamaze kugenda bishyirwaho akadomo. FDLR yatunguwe ku buryo bukomeye cyane na M23 yicanaho umuriro, ibyaje gutuma bivugwa ko hari abandi basirikare ba FDLR bongeye gupfa habaguye muri iyi mirwano hano Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana rero ahitwa Fizi ho ibintu birakomeye cyane, operasiyo zirimo zirakoragwa, ubuhuha burimo buravugwa, ariko kandi hari kuvugwa igisa naho ari ugusheringana hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na M23 angaha muri territoire ya Fizi. Bisa naho imirwano yahimukiye M23 mirafungura inzira zose ndetse igenda isa niyongera kugota ibice by'ingenzi ku gisirikare cya leta ya Kongo. Inkuru zikomeje nanone kugenda zicicikana mu binyamakuru rutura byandikira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru zisa naho ari propaganda, ariko ukuri ko kwamaze kugaragara nuko izi nkuru bari kwandika ziri kuvugwa ko igisirikare cya leta ya Kongo ngo kiri guhangana na M23 rwabuze gica, mu gihe abari ku mirongo y'imbere ku rugamba bakomeje gutanga inkuru zigaragaza neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi kiri gutsindwa cyane, ndetse n'izi ngabo za leta ya Kongo bakomeje kugenda bagarikwa ku buryo bwa danje ndetse uburyo butari busanzwe. Ubu tuvugana rero hakomeje kuvugwa inkuru nyinshi cyane hano muri ibi bice, aho M23 yamaze kugarura imbaraga ndetse n'ibimeze nk'aho ari ibirindiro, ibitwaro biremereye cyane byose byamaze kugezwa muri ibi bice. Ariko kandi sinabura kukujyana neza hafi n'umujyi wa Goma, ubwo twasimbutse twigiriye muri Kivu y'Amajyaruguru, aho twari duherereye muri Kivu y'Epfo, aho ibintu bisa naho bitoroshye cyane. M23 iri kugenda ikubura ishyira ku bintu ku murongo. Ubu tuvugana mu birometero bigera kuri 20 ni kure cyane uturutse mu mujyi wa Goma, humvikanye amasasu bivugwa neza ko ari aba Wazalendo ndetse na FDLR bari bagerageje kugaba ibitero shuma ngo baze gusahura abaturage, dore ko kwigerera kuba bagana mu bice by'uyu mujyi bisa naho bigoye, ariko bivugwa neza ko basubiranyemo ubwabo batangira kurasana. Ibyaje gutuma M23 ku burinzi iza guhita imenya amakuru ko hari abatangiye kwinjirira abaturage, niko kugenda ndetse hatangira kubaho imirwano, kurasana bitamaze umwanya munini, ariko bivugwa neza ko M23 iri kugaragaza ko iri mu bice byose ndetse ibice bituyemo n'abaturage byo ikabyibandaho kurusha. Inkuru zikomeje gucicikana ku bijyanye n'amabuye y'agaciro ya Rubaya. Ubu tuvugana rwabuze gica, Umunyamerika n'Umufaransa ndetse n'Umushinwa ninde uza gutsindira iri soko? Ninde uza gukomveka Tshisekedi ko nawe yakomeje kugenda aryama ahindukira?
amambere Leta Zunze Ubumwe za Amerika iti twasinyanye amasezerano yo gukorana nyamara ukomeje kugenda uturerega. Ubufaransa buti tumaze imyaka igera kuri 4 hano, dufite byinshi tugomba gukorana, nitwe twamwe dukorana nawe. Abashinwa bati ibi birombe ko ari twe tubirimo, ko dusanzwe dukorana n'iyi leta ndetse tukaba turi gukorana na 23. Ninde wababwiye ko iri soko twarivamo? Ibi byose bikiyongeraho ko ibi bice Tshisekedi bagendaga ba biri mu bice 23 ikontorora bikaza kugenda bihumira ku marari. Benshi baribaza uko Tshisekedi ari buze kumanajinga iyi situation arimo itamworoheye na gatoya nk'uko bamwe bari kugenda babigaragaza, ariko abandi nabo bakavuga neza ko Tshisekedi n'ubundi ibi bice nta bya kontorora bishobora kugorana kugira ngo aze kugira umwanzuro abifataho, ndetse nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Igisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo muri ibi bice barameneshejwe nta n'abari hafi aho. Ubu 23 irimo irakontorora ibirombe byose ndetse n'amakampani y'Abashinwa acukura amabuye akanayatunganya niyo bakomeje kugenda abakorana, mu gihe aya mabuye ariyo bivugwa ko akomeje kugenda akora ibikorwa remezo bitandukanye ahangaha kuri ubutaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru ahakomeje kugenda hagaragara ibikorwa remezo birimo imihanda, amavuriro ndetse n'ibindi bikorwa na 23. Benshi barahazi hitwa Biragiza. Ubu tuvugana hari ibirindiro bikomeye cyane, ibirindiro by'igisirikare cya leta ya Kongo, ibirindiro by'Abarundi, ibirindiro bya Wazalendo, umusozi mugari munini cyane ugaragara nkaho ari umusozi waba strategique mu bijyanye n'urugamba, umusozi uriho ubwatsi, buriho inka nyinshi cyane ndetse n'abaturage bamwe bahatuye. Ibintu byagaragaje neza ko igisirikare cy'Abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bari barakoze uburyo busa naho ari uburyo budasanzwe bwo kuza kwigarurira ndetse bagashyira defense zikomeye cyane kuri uyu musozi, kuko no kuhageza ibibafasha byaboroheraga, kuko uyu musozi bitewe nuko uherereyeho igice kinini cyane kiriho ifamu y'umujenerali ukomeye cyane Tanguforo ubarizwa mu gisirikare cya leta ya Kongo, ndetse uyu akagira n'ikipe y'umupira w'amaguru. Uyu kandi arazwi cyane nk'uko bigenda bigarukwaho. Uyu rero ntabwo ubu tuvugana ibi bice yakongera no kubikontorora ndetse no kubitekereza, kuko byamaze kwigarurirwa n'intare za Sarambwe. Uyu musozi ni umwe mu misozi yari ingenzi cyane 23 yakoze ibishoboka byose ngo ibashe kuyigarurira. Ubu tuvugana uyu musozi wa Biragiza wamaze kwigarurirwa. Abasore n'inkumi ba 23 bahagaragaye nyuma y'urugendo bavuga neza ko rutari rworoshye. Amasasu yari menshi cyane, bazamuka ibirometero byinshi cyane kugira ngo baze kugera kuri top y'uyu musozi, aho bagaragaye bishimye cyane ndetse benshi bibaza uko uyu musozi waje kugotwa kugeza ubwo ingabo z'Abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na Wazalendo baza kuhava, dore ko hanagaragaye bimwe mu bice by'intwaro z'Abarundi zabashije kuhasigara. N'imirwano itari yoroshye mu by'ukuri, dore ko byafashe iki gisirikare cya 23 hafi amasaha 6 y'imirwano nta guhagarara, ariko kandi amasaha hafi 2 isaha n'iminota 50 abasore n'inkumi bazamuka uyu musozi ushinze cyane nyuma y'uko bari bamaze kugeza imodoka aho zigomba kugarukira. Aha rero niho hagomeje kugenda havugira amakompora n'amasasa aremereye cyane, biza kurangira nyine igisirikare cya leta ya Kongo kibashije guta urugamba n'Abarundi barahunga. Ibi rero byahise biherezamo 23 amahirwe akomeye cyane yo kongera gufata ibice nka Numbi, Rumbishi, Shangi ndetse n'ibindi bice bitandukanye nka Ziraro ndetse n'ahitwa Cyandombo. Ubu tuvugana Cyambombo rereho hamaze no kugaragara defense zikomeye cyane za 23 ahitwa Ziraro hose inzira zamaze kugaragara. Abashaka kwerekeza hirya za Bukavu, dore ko uyu muhanda ushobora kugera Bukavu, ndetse n'abari mu bice bya Numbi bashaka kuba berekeza mu bice bitandukanye, aba bose bari kongera kugenda. Bisa naho intare za Sarambwe zongeye kuhashyira ubuzima. Amamodoka aragaragara nubwo atari menshi, yiganjemo akoreshwa n'iki gisirikare cya 23 ndetse n'abayobozi b'uyu mutwe nk'uko byagaragaye, ndetse na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Amakuru agaragaza neza ko yagiriye urugendo ahangaha muri ibi bice, umutekano wakajijwe
cyane. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi babarizwaga kuri uyu musozi, amakuru aragaragaza neza ko abenshi bamaze guhungira iyo za Uvira, ndetse ubwo nyine nabashije kurokoka kuko abenshi baguye kuri uyu musozi. Kwirukanka, amasigamana, gutsindwa no kwamburwa ibice by'ingenzi nibyo biri kuranga izi ngabo z'abarundi. Ibi biraza kugenda bigera i Kinshasa na Bujumbura ndetse na Gitega, ahatangirwa amabwiriza ya nyuma y'ibyo izi ngabo zigomba gukora ku rugamba. Ubu tuvugana hakomeje kugaragara ibisa naho ari urwokotsi rw'ibibombe biremereye cyane bikomeje kugaragara aho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bahungiwe. Bivugwa neza ko 23 turi kubakurikiza amakompura aremereye cyane. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari impuruza. Imodoka ziriho imbunda hejuru za 23 zirimo zirasheringa urufaya, bisa naho ari uguhabya umwanzi nta mbabazi. Uyu musozi kandi biravugwa neza ko ari umwe mu misozi 23 yari imaze igihe ishaka kwigarurira byaragoranye bitewe n'ibirindiro by'ingabo zihari. Ubu tuvugana byarangiye uyu musozi wa Biragiza ubaye Tombe ndetse Rumbishi, Numbi, Shangi, Ziraro ndetse na Cyambombo, aha hose hamaze kwigarurirwa. Ni ukuvuga ko ubu tuvugana General Tanguforo ubu tuvugana ntabwo yakongera kumbonera inzira ndetse no kumenera muri ibi bice. Aha yari yarahagize ibirindiro bye igice kinini cyane cyahigaruriwe. Hari ifamu ibarizwamo amatungo ye ndetse haragizwe ibirindiro bikomeye cyane no hejuru y'umusozi n'ahantu hanini cyane. Bigaragara neza ko hari uburyo buri strategique mu bijyanye no kuharwanira, ariko bije kurangira intare za Sarambwe zihakubitiye umwanzi. Ubu tuvugana hakomeje kugenda humvikana ibindi bitendo bikomeje kubera mu bice bikikije ahangaha, nubwo bisa naho 23 yamaze kwigarurira abo bari bahanganye mu rugamba. Abenshi bamaze guhunga, ariko kandi bari kugerageza kugaba udutero shuma turi gutuma humvikana andi masasu menshi cyane. Gusa umusozi wo wabaze kuba Tombe. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bishyira mu kaga gakomeye cyane iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'abarundi bakomeze kugenda bamwaramwara babuze aho berekera. Rwano iri guhuza igisirikare cya 23 ndetse n'ingabo z'abarundi n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibiturika byo ni byinshi. Abasirikare b'umutwe witwaje intwaro wa FDLR, umutwe w'iterabwoba, ni bamwe mu baje gutanga umusada ku gisoda cy'u Burundi, ariko biza kurangira bibaye ubusa kuko zimwe mu defense zikomeye cyane z'igisirikare cy'u Burundi zamaze kugenda zirekurwa ndetse zamaze kwinjiramo intare za Sarambwe. Umurongo w'abasirikare b'igisirikare cya 23 wagaragaye ndetse basa naho bitwaje intwaro zirimo n'iziremereye cyane. Namwe mu bikoresho byo kwifashisha bisa naho nta gahunda yo kugaruka inyuma bafite. Iki si igitero shuma. Umujyi wa Uvira watangiye kwinjirirwa. Abasirikare b'u Burundi bagaragaye bava mu birindiro byabo, aho byagaragaye neza ko hari naho bashyize zimwe mu modoka. Bivugwa neza ko kuza kuzikura muri ibice bakaza kuzifashisha muri déplacement byari bubagore, bikaza gutuma 23 ibasha kumenya ibice bari guhungiramo. Abaturage bo basa naho bongeye gusubira mu mazu nyuma yuko bari bamaze gusohoka bumvishe ibisa naho hari ibiturika biremereye cyane bitunguranye. Ubu intambara iri kubera hagati y'abasirikare ku basirikare. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari bamaze iminsi barashyize amabariyeri mu bice bitandukanye byinjira muri uyu mujyi yavuyemo. Ubu tuvugana 23 iri kubona ramforo ikomeye cyane, aho imbaraga ziri guturuka mu bice biri inyuma bitandukanye n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi, aho bamaze gufungirwa amazi n'umuriro. 23 kwigarurira Puwezero bisa naho byari uburyo bwiza bwo kuza kubona inzira zizajya zinyuzwamo intwaro ndetse n'undi musada uri guhabwa abasore bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, maze bakaza kugenda basimburana badivansinga mu buryo bukomeye cyane. Ibi byo gufata Mikenke kandi byo bisa naho bwari uburyo busa naho budasanzwe bwo kubona aho bahisha bimwe mu bikoresho ndetse n'indi imyitozo ikakaye iri gukorwa n'abasirikare mwari yashyamba rya Mikenke. Hose bisa naho igisirikare cya leta ya Kongo cyahambuwe, nticyaza kumenya impamvu kiri kwisanga muri iyi miriro. Nyamara intare za Sarambwe zifite gahunda yo kwinjirira mu mujyi wa Uvira nk'uko zabikoze. Ubu bisa nk'aho igisirikare cya 23 cyongeye kubisubiramo ndetse cyabikoze nk'uko cyabikoze, ariko kandi noneho kirinze kunyura muri plene doruzizi cyane kuko imisozi yose yitegeye iki
iki kibaya bisa na intare za Sarambwe zamaze kuyigeramo, ahubwo zifashisha umuhora wa Puezero, ndetse bisa naho ari wo babashije gufasha aba basirikare b'intare za Sarambwe kuba babasha kwinjira muri uyu mujyi ku buryo buboroheye cyane. Puezero inyuzwamo intwaro, imiti ndetse n'abasirikare bakomerekeye ku rugamba babasha kubona uburyo bashobora kuvurwa ndetse bakitabwaho, kuko transport iroroshye, ndetse ahangaha hahurira imihanda yerekeza mu bice bitandukanye. Mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo ibice baherereyemo basa naho bafungiye ku kirwa, ibintu benshi bemeza neza ko ari byo biri gutuma uru rugamba rubagura ndetse rukabananira rukanabananiza, nk'uko amakuru ari kubigaragaza. Ubu tuvugana ma 23 yabonye ramforo ikomeye cyane iturutse ahitwa Ziraro, ndetse aho bivugwa neza ko iki gisirikare cya ma 23 naho cyamaze kuyigarurira mu mirwano ikomeye cyane, yabashije kwirukana ingabo z'iki gisirikare cya leta ya Kongo muri ibi bice ahitwa Numbi. Aha hose ma 23 irahakontorora, nta kiri kwikanga rero mu kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Ibisa nk'aho ingabo z'abarundi zo zifite igice gitoya zishobora guhungiramo zerekeza ku mupaka wa Kavimvira ndetse na Gatumba, kuko niho honyine hashobora kuza kwifashishwa mu gihe uru rugamba rwaba rubakomeranye, bakaba basaba ndetse kuba baza kumanika amaboko bagasubira inyuma. Wazalendo ziragaragara ari nyinshi cyane zisubira inyuma, ndetse amakuru avuga neza ko zatangiye gusahura ibimeze nk'impamba zishobora kuza guhungana nk'uko byagenze mu gihe ma 23 yigaruriraga uyu mujyi wa Uvira, bikaza kurangira iwurekuye kugira ngo hubahirizwe ibiganiro by'amahoro, ariko biza kurangira bibaye impfabusa. Tshisekedi ndetse agiriwe inama na perezida w'u Burundi ko ibi biganiro by'amahoro atagomba kubyumva ndetse ngo abyubahirize, byaje no kugira ingaruka zikomeye cyane ku masezerano ya Washington. Ubu tuvugana rero ma 23 yagarutse mu birindiro byayo yahozemo, bisa naho imisozi isigaye ari kabunambo ya mbere ndetse n'iya kabiri, kuko ubu tuvugana ahitwa Mitamba hamaze kuba hagabwa ibitero bikomeye cyane n'abasirikare ba 23 bamaze kuhashyira imbunda ndende iri gusheringa ku birindiro by'ingabo za leta ya Kongo. Ma 23 yagarukanye imbaraga zikomeye cyane mu gihe Tshisekedi we yari yamaze gutangaza neza ko yafashe umwanzuro wo kohereza izindi ngabo, itsinda rikomeye cyane ndetse n'andi mabatayo mu bice byerekeza Minembwe, ariko bisa naho ntaho bari buze kunyurira, kuko intare za Sarambwe zapanuye ndetse zamaze kwinjira mu marembo y'umujyi wa Uvira. Ibyo benshi bagaragaza nkaho ari intsinzwi ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarundi FDNB, ariko ikaba intsinzi ikomeye cyane ku madubu ndetse n'intare bongeye kugaragaza neza ko ntaho bagiye ndetse bari hafi aho bakomeje kuhakorera ibitendo karahabutaka. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, uyu ni perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yongeye kugaragaza urwego rudasanzwe mu buryo avugwaho ko abasirikare be bakomeje kugwa mu mitego, ariko kandi urwego yagaragaje ntabwo ari urwego rwiza, kuko yaje kugaragara avuga amagambo asa naho atari meza cyane, yongera kwibasira bimwe mu bihugu by'ibibanyi, ndavuga ibihugu by'ibituranyi. Ibi yabikoze nyuma y'urupfu rwa General Mapendo, bivugwa neza ko yaguye Masisi. Uyu kandi yaguye hano Masisi ubwo imodoka yarimo yo mu bwoko bwa Defender ziriya zitatoborwa n'amasasu, yarashwe n'amasasu menshi cyane ya ma 23, biza kurangira uyu mugabo utegetse igihugu cya Kongo iyi nkuru imugezeho, ariko kandi ntiyamushimisha cyane gutakaza general ukomeye cyane nk'uyu. Bivugwa neza ko ari umwe mu bafite inararibonye mu gisirikare cya leta ya Kongo, bisa naho ari igihombo, ariko kandi uyu mugabo yapfuye uburyo ma 23 yari yapanzemo operasiyo siko yagenza, ahubwo